o le ua mai al fa mo bo sa fatalua ia le leo le tua faafetai sa fatalua ia ua mai ale tou sinionga le tou whainga palota le titi le ia taua ia te li rope na mausa fsotanga ia i le whionga ia tu ia fu ile le sirua taltanonga ia ai la fotu ia o ani vaenga le leo le unga whainga palota. Well, o ka ke kira ku le e whange whoringa mai e ko ke le whange se ri pāroka. Pe ko se la whai vai ring ia la konga le skala e li pāroka. I pāroka, whainga pāroka lea. O le oro au sia e le leua le on suma le whapasenge o pāroka atu ia. Ia maro ka whakakari pēr wālanga. O leo vai aku o korunga i aso. O sai mai aku le epa il kufanga o se fukumidionga fo ile le fai le vai aso e le fai le whainga pāroka. Le whanko e sa i mai ngafi fo. Whoringa mai o le lava enge mai lava e kula e pale mka upu lea ongo lewa au sia e le lewa le whanga le afare pāroka atu ia. Ai o sirke le lava e lo mawa whau. E le ise sui a le tapipi ngar. O ke le luinga la po where kawanga ia le tapipi por me fo e ngongo fo i sa whaka ai wharekangi le tapipi. Wa o ke longa i le lewa lava i la o mai kau ai longa e whai le lewa mele o le whai o sangkangi sangkangi mka upu le o se fungi milionga le kau enge aku e whangange kulepa ai whoringa mai o sa ili lava e le tapipi se avangoa e whaing wha ofi la kom ka upu le whapea whakosinga ku whainga o se lau o se fulmilionga kai mile vai aso po le solua o iulai lenga ku whai ia whalipa loka la se fulu o iulai o lo whapea whangara o lo whapea ngā whoila ia tu ia o lo mabai pia po whenga ngā i elim ka upu ai li isim ka upu e whapea o maisonga whinga ngalo pa wan mea o katkari pia po wheme whai ele ia le whanga de sau le basa le sau kai minge o kono le wha aso o sau lava basa mka upu lava le kasi siaka. Ma lo whaafitai, o le wa mai fo i lunga ma le tūlanga o le toinga mōlinga fo i le o le warrantanga i le whai lua mai wha tūla fono le official whainga pālota. Ia le declarations of result, le wa mai le lātou wa declarations o le whai ungalo i o le whainga pālota ma u whai lua mai lava manu māloa iai o le whionga ia tu ia pai. Ia o le fo ua mai a ea fo i ona au mai se te dopo a mai le malenga po le ai official le au malu le malo le tūlanga lea. Ia le nā tusi wha amao ni o le filifilia lea le ua mai a foi. E tusa ai o ai inga ia o le foi upu valu wha pui lua ia ma le pui pi o le tūla fono whainga palo te lua fisuma le iwa. Wa ua tui ma le li whano va le toa so lau vi le lua o le malo. Wa o tusi e ina antu ai le nei tusi wha amaonia mo le sui tau vā ua ta ua i la so kwa ki kilo kulanga le kaungi fu mai la ua o filfilia e avea masui usufono o le pāle mene mo le malo tu to tasi o sa moa mo le tu malo palota o sa fatalua tu ia pua fuatongi le toa tu enatu i lo nei lima i vai lele i le nei aso suma le tolu, which is today, i ulai roa whilua suma le ono, sainia, tui ma le li whano, va le toa so lo vi le lua, au o le malo. Ia, ua mahe au na wha alau i lo mai, ai o le whesiringa e sau mo mai ngi, po le atu i ngā mawhau i to ino tu le epa, i lona pisa mai, ai le i eise sui le i ta pipi na tamoe, ua sa o i tala le tamaititi sa vai. Wa amata wa nga ile le ai le mafaufa tu lo fafo o le upusa wa nga o ko inga wa nga ile le ai le mafau tu lo wa o fengi me la lo le la ele sanga sui ka wa HRPP and also by vo ia fa ngamu HRPP fu le wa o fesi ai se ana le fili ile le wa ya no tuto tas o ia ro le HRPP o fesi nga e ia mafu anga le ua wa le adwa e fu si tui to mai ta ilesa tinale sa tau va ai le ia se me ala auso mai e fu nga ia fa anga mu HRPP fortanga tai le ona mu HRPP
ole mana ia i ole vaenga le lo ai tunga au mai lunga ele tustu singa le fionga le lipulo le tatou company le fionga le ngaftas e fa mono ole taua ia ona ua ese wasala ese le mea ua o ia i le angai al koinga ua leo mai e a maine mau anoa se i angai ai le malo a o le angai le ua fai le kaimini ngai le i ataua o le angai e o e ave i le kura fongo tusana paua le mea le ua fai nei e le toi ina le taimile nei na ole kuso bole o koe ke a pe yengi anga mea manga ngai e fai e ngai e fai nga maro he does not care anymore any opposition pa wale mea le o ngofo fai fai nga o ia matula fono nga o ia marekangi nga o kangi le uta vatununga le tustusinga le ale ma a tonua ia a mai so no fina nga nga paule me fonge siaka ia esa oi a ka ko kirkiro ngai le vale o le luafe luakasi i le kaimini ngai sa wale le tapipi laro kai nga kulepa fasu fiku sui pa o mai pa o surval se furval surfa sulua e le ai asin kai vale fa pe wa maule le pe anu li lunga ko sa lalo ngar sa wa lalo fa fiku survalo surfa lo fulong a lo fonga le lo fulima le lo fulima ko se fa fiku lo fulima survalo surfa sulua e sa wa ngai lalo fa solonga le lunga ale foi mai kaupo o ongo ele fiku e pa election ole oki lava ia le e fonga le tapipi e ke ola ia mai maulonga langa ia fonga luenga male mar kai misanga kai ele kuma le ia sa moa pe la pe ola ma kwa fa le nga inga la nga luenga ele i fonga ko inga results le ia mo mai lang kai inga kai mingi wa le ila ma se si foi le o le sanga fufuanga foi le mole training a po se vako se fa kokoanga i se si kanga kala kiki e train mole kai inga le pa ki mo lumanga e ke ola ia pe o le leadership ia male matunga ke male langa fai ola kai inga le e fa le kong wa kawa onga o kula me se si a ke le po se ka kula mai msalonga e o foi a fon ko ele ke kai am fai ngong fai le nga lo nga la wa ia ke kai mi a ko le ngai ngai msalonga fu fa muinga fa muinga se kulila la wa ia o le fesili numera tasi lava le nā le ua tūla i le teimine. O fea o iai sui kau vā le i tapipi. O ko iai se, o iai ni fofukulua, o iai ni manatu o toe whaalia. E iai se se mawhainga whaisanga kāla i ko inga. Po o le a e alo mawho po lo manatu le o iai i le vaa o mana le o kupure i tapipi. A walanga ele i ole ngia ka kou e makailinga le aki epiko po. Ele i ole ngia e makailinga le lalo langi nga makua ka ingo mai makailinga. Alai sao whaia kuai kui le epa. Le kala kui le epa nga whai le aki epiko po. Ele ai masesi e anga wa. O le fesili le nā le fesili te le hilo mawhawhau mai e a waku fo le fesili ringi. Ia o kou ia i ku malo ie le ia i kou sui le HRPP. E kou ke le fesili le fesili. La asanga faya i fea la asanga manguko a kakia le HRPP e fango e au ngoa ma se lavia o le fisili denga wa uma paruka kele mua le ataua uma le paruka kele longa lua fao popo ai mapai elections ele ai se aru ilu manga o le aru solo muli le mele kupu ale na e maya nei fai numero kusa pa wale or ko inga kanga kamala nga fai nga por kiki nga o fa sa ngai ruma ai sa vali solo mudi e sa vali solo mudi kusa le ai se result to mo pa wale mele le ko fai ku pe mo pisa ku ai ko e o fa masingo e fa mo e kula e pa so so ngi mai yang me e fa le la fo ile wo le vanga ka wo fai ni fo nga ni fo ke lo ngi fa masingo no awa ko pa wanga ka nga kai le la ngo ko fa wa vai ta to wo ai tangata tau va le ya tau ma nai wo o ngai kangaka wa mama e wo fa ya kusa wa
O le mea ngā le ua whiu wa Yesu e ngisui kau vai o le e tau pipi wa le la vai kaka maa. Wa mamā le maa siasi. Le anga fwoi ngā e ofu langu moanga mai a. E po e mai moro waka o oe ngā le ima kua i oe. E le whapeta te whai atu o le ase situ. Wa mamā o le wa whai a inga kusa e le i o le paroka. E ngā o ngā umaanga po e mai o ro waka ke HRPP. Pa wan mele la kaulangi o le whai a inga. Ai o le ano nofo a yalo au. O la visiri le I'd love to mention their name. O le a e ngofo ia i ngā mai whaarororo ia i ngā ai reise se kūra i se ila vea i ngā ko i ngā pāki whapema. O ko ui o walewa. Lo au. O ois. Victor, Kamapua Victor. Lupe Makasila. O e nea lupe makasila le si amupini o kau whaaleanga i whainga maro. E ke oso e ke kau whaaleanga ma e fia whaaku ala nga i le fionga le pāle bia. Ai le whaari rā lo whiwheke ke aru e kau whaaku nunga le HRPP. O rau puku sa o le waku. E tau te oifo ko ke whaaki ngā karinga i ko kongo le pāle menge mo ko mangaku. Ai le se i oifo e whai mua muaro ko roko i whale ua mama i oa ma mama i kaloa. E whawhiwhea la o le whisiri la le la whai aku ngai. O le whisiri ko sa o ale e taua ma le whawhonga mele turu. E whawhiwhea la nga ko o mai ko ke o mai e fia kai kai sa moa. Ai le mawhainga ko whai i aku la e pai abu e se ia mara ngofua kai kai. E whawhiwhea nga ko mga nga o e whaakua kua inga o kou e la kungu. Ai o ai aku la e pai le mawhainga kou kakarasa o ai kou. Urau. O whea kou fia kou kakarasa o le whai. E maa nganya rau whisiri le atau. Mai. O whea kou walanga le la kou ki o mai ngei. O si upuaya ya li mongi ia o li mongi o le mole remote control le aku le epa. Usa o le asu ia. Ele o ko ia ia so nga ola mole i kumalo. Nga paualo nga ola la ia e ola mo kui le epa. Paua nga. Alo ko aku le epa e o mile o uma o ka pe le remote e ka pe a foi. So o le ala nga ile fia fe fu asa ka kana ile ko inga fai puli. Ele ai wala nga ile leadership ia ale HRPP. Kasi le ka nga o nga fa ma vai aku le epa po le ale langi ko inga. Ke roe fasi mua uma e sui o le HRPP kuri ese. Ia. E fasi mua ke roe ngai fasi ai roe sui o le HRPP. Ma kuri ese ai makiki ai fafo ma le HRPP. A o lea o ke fesili atu. O ke fesili sa o a i ka ngaka ia lea e fia ke kele ko kongo le HRPP. E whawhewhenga kou o mai kou ke fia ka ia lea kuhu. E le mawhainga kou fixinga kou paki. Te whainga o kou ko i lalo popo waka uwa lea wha ke mo kalasi. I'm saying this from a pure heart. Wa makua ka uwa lea le o langa wha ke mo kalasi i kou mea i whai. O le ale winga o lo whamitana. Le anga so se whaenga wha upu whai i so o se kuhu. So le e kasi roa lau wheio lua au failure i kūlanga o lau leadership. Out oe. E vote out oe wa pe ke wha maa vai fosi oe ke wha maa vai. Ia wangi ko ngā mea la ko ngofo ma ko li ai lava ai fa ia ka firi sa ngo ko le epa nga o le ko ilano mele mo la fa so na li eto Ale sa le ya o ngau ka inga fo le wala ngo ka ko mala vai e ka ko le mai e ka ke mga mia se ko angai le fo e le ko ngai ko ngai le ka ke vai ke mingi pe o si le ko le ngai e o si le ngai le ka ke ngai ko e fa fo lo le ngai la ngai le malo i sa mo a mga mia se ku ngai mo se ku malo si mo se ku em fai onga ngai le malo i ngai fa ma venga fo la ba le media la ko ia ma ki kira le media le i langa ba i la ko lo fai le ka longa ba ka ko ku ya ai fo nge fa ngo fo le ba ia ku e le o le ka ko kuangai o le makua i kuangai ka whaleanga lava i kuangai wabai masei i kuangai e langa me leanga me valea ia ai awa kia ila ko ngarunga e kaunga whai whongoren ke aku ngei e makua le ia se mea le ia pe ngā kasiasinga mea fwoi wangaia o papo ma fonge ma kulepa singa kai popo anga le kulepa ai le kero kai mi o mo kwa
o lu kwa fa le kongua le fa nganga ma le fongo ko me fa ko la o mo le anga ala sa mo le bango nga fesiri ko kong nga kasel fesiri kali me i ko le aise follow up le aise fingau le aise kakao aku i me ia mai fingau mai lunga isi media ia ia ai o ba nga asia kai ko ke mga mi se ku anga le le ma se karsia ya lu ku mo se si papaki e maro se ku le chapipi pe fa le lenko e fa le chapipi Ua le ei mani mea a noa e mawhaina toi anga ia. Le a taua ma anai, ina ua uwa ia tu ua pei wa tau ngungu ma wha se ki ai ka kouwa pe mai. Puia, pe ia ua fia wa kausir file mu. Te loe, o le ai ongi mea a ngoa koe anga ia. Le ai mani mea mana tua mai. Na paua mea lai tu tonu i tangata nei. Koe a o kau whale anga. A ole mea ele anga, e re mawhainga whai ko ngol pare bengi wa kuri e whafo whikarai. Ioi, o tato mo mai la. Tusa ua le ai mangi mea, pe ia ole fisiri fo ile, le kala fo ile le a ruka ia ngā, o le o koi ai masemi, o le o koi isi ka mai ki kiro o mangafa. Kusa ole mea na, o le toi ai mani manatu a noa. Le alanga pi wanga ole whaarororo ai, o ngofo pe o le iloa tau te tala. Wa foi wa fa kumuinga o lako kangaka i le kau whaaleanga. Ai mana tua mai le a taua mana whaafonga sa moa. E le karia e whonga whekalai ni kau whaaleanga ia. E le karia inga. Ngā paua mangaku la ua matua whaatumuina i le a limongi ma makuira e pa ma whonga koe. Wa pe o pea koru ale. Wa ngā o le whaakumuinga i le a nganga o ki a polo kau whaaleanga. Paua ngā. However, ele mawhainga whaia i ko kongora mauka wai ele i kasi rua aku ai korosi e whonwhikana i whaasa ele whikau i la mea. So ole halala na e nofo ai mangungu pe o ngungu asakari e ko kongora mauka. Ai ngā o ngā autu mai loa o mai loa whaapurusara lau mai lunga o la tō media. O na fo ila o lai wa lai eiro la kusa o kongalea. A o se upu a ia sa moa ini mea anoa mo le o ko yese mea. Na o mea leanga. Vai foi la tatou foi ngoleanga i le o iai. Vai wo o ai mea lea ia, iai wo o aver whamasimo. Fai le keiso koe lupe, ai fai kalaisa mi leoka, ai o ai aver lako vahenga i kukongu. Fai le paro ka fesola i kuro le whionga le mingiska o whamasigoga. Ai o so ai urungia ia, aver kangi, ai le paro ka, waka ko vai ka kou le. Oh my god boy. Ala le make sense. O leo te whai atu, lera ngā kūrou ar whamasingo ka mamaru, e le tā e ai fua isi whamasingo, o lo o lātou whai ar whamaunu. Ai o te whai atu le ataua, o lea ua toe whao ngā e tuila e pamale i tarpipi, nisi o whamasingo. E whisoasoangi la ngā ngai, o ka malo, o le koe a ngai ko kongor pare menge wā ngai me whamasingo. O tau sila la sa moa i le koe ngā mea. O se kai lea kau ke manga ngau. O se kai lea kau ke koe manga ngau ai. O le whaalu kupe. E manga au ngā le ua e a kangi. O ka kua maka ngā lea kua inga kanga ka whapea. Turo ua. Malo, sata malaya tawa. Ia, se bako foiso ia whakauwa ale makaupu whakarangongi e fiafi. Mai mau penga whapea o mai le whako inga i le mawhau wolo i ei le songa le tole e pasai le. E fsosoangi i le malo, because, you know, se mangaku mai lua mangaku whaaliangi e fiafi. E mo mia le malo se opposition le lei. Au koe mawhauwhauangi i le leipa seata ma le atawa me le iwa sfulunga le iwa. Iwa kausanga ngā back-to-back e le national. But ngā sā ili lava leipa policies. O policies la ngā lenga mafu koe maro leipa le iwa. Ia, o le palemengelenga umakungi. O ngofo ma mai kau ma whaalongolongo i fasili. Tō pe kasi pe rua pe kolongi whai pole manga i ala ko fasili, but the rest, empty. There was no caliber behind the questions. Le winga na le ataua ma nai. A foi le ala tonu na le utu whai atu ai. Wa le o koi ai se mea.
It's just an empty vessel wa run out le ko mai o ko ale fua mai unga ana fai ngā pālota. Wa leo to e tali tonu wina e nisi. E o fo i le vai maunga koru le la fai ngei male a. Ia o le la vafa e si sui e si kama fo i le lenga randa nei le HRPP lenga fai a inga. Wa le la vaha maka ngā walanga e mālo mai e mālo mai lau makia a lau timu ia yana whaatau ngā pālota. Ilana corrupt mana whaatau ngā pālota. Tu lua mai le fast. Ai ko ele pesiri ai ea le kuko kasi po la ele menga ia. So, ai no ngai koe fia kamo e se si lano le whaamar. Only because o le leader o le kai. O ka ngaka ia, le ua matua le anga ma o te as any child whako a whanga wanga ngafi e ola mai e mua predicting e le koe ku se sui o se HRPP. E o whai aku. E le to e tū. Vai tangata e siri ele o e ka momo e kuko o kasi ai a manguia o e langolango le wha le whainga mahalo. E siri aku runga. A le mawhainga e kau a vere fu all fast. I lano le kuko o kasi. A langolango le mahalo pe e kunga. Pe a vatu ia le whatu tuanga. E tolo pūlo ia le leua. Se ia fe whala o kala mangu ke le i. Whawhetai lea tama. Walanga atatu hone i le tūlanga o le tele o upumatala whape o tasi sa whatalua, tasi le whionga ia tuiha. Lei ataua manai. Mai lai le whakahua o le mele tato au ngani ei au afua le whaamarosia tūla whono whaale nuu voili le whaake au ngai kangaka. O pia e hoi whaire pāroka le angol whaake mo karasi sa o lea. O e hoi whaire pāroka. O whea la le ua tua mai, yes, lai maukingoa ma roku ia. Ai kolo pūro. O lai pasi ma le lima sa fu pasi nge ka ngaka o le kumano. Le fui a lango isi a fui i tama le fionga portofaya le ua. So to me, o la fui a le kau kua le ua i koko uronga i kumano. Ai me se fui rona fio anga mitulanga whapena. Iyo e, wa makua sa o ala fai ungaranga fai le ua. Au fui ke aru le HRPP, au ke aru kuko kasi awa anga aru ki ufa le tonu tu ia. Ai manu ia le tangata lai tutu atasi. Ase upo ai le HRPP. Because why le ataua ma nai? There are no more real HRPP followers. It's only Tuila Epa's followers. Pauanga o kakare koe. O kangaka followers sa o ama supporters al HRPP. La ua maroro. Wa maroro wa ngofo uma. Mamaka maka. Ai koe paua kangaka ye i. Doea o tangata ia ai. Ia koe a ore au kawas koe inga. Seta, do you think that they've given up, like the party itself? Because ele kasi ele lua, ele kolo whangi whongo ngā whai, or either they try to have, e kama whai sui ele kai inga. Do you feel like they're just giving up because ele se kali o le makau pule? E koe whoi mai a e kai. Ia tole. Anai, o le tali lea no maua mai tutonu i tutonu o le whaafare tui le HRPP na o maua mai tausanga le te nei le lātou whonutanga mulia. Te lofo le manino le whionga ia tu ia. Na toi tau mawhai kasi a kua ko i ngā la kau mawhai roa. E mese ala le lisi fōlea le sao aku kokongu. Wai to te le tu whai pule fōu. Le la vea toi ma tu ia, ma la vea toi ma whaumui nā ma le si au vai. Nei matai o lisio. E ko kele la ko na maua la tala fa mau tala fo ile le mau tutu. Na matua ta pena loa vai ngale sukasi. Ka pena o ile ko varu fo ya le tau. Le to te le ko ongo. Ko na ta pena loa. Vai nga fo le ngoma. Na ton. Fo mai na matua ta pena loa. Ole a move la towe take over fo ile le. Ai fa mai o te i le rua tō ina e rua tō mare tusi o le whaavai o le HRPP. Ai la tu fofola tunga. E ka ai uma ia whala o so se es. Le u whai atua. Le ala tōnu ale nā ua e se isi ka ngaka. E ala kurka mālo stui. O le koe keu inga o kula whongo o le pāki.
e u kasi ia mea uma. E u kasi uma lala foi nganga fia mei. Sa mi deo kare si ngafia mei esi. E le ale ro o mer ko kile. Ai o kunga e le mawhainga mei esi. E u mai kula e pare ua. E ora kari nga ana ele o kari mamangingo kula vai ele se tala fo o tiro fe to fo se tala nei ono se tala le fie no. They cannot and they can never change kula e pa. Le ala wo fa kuana o le pingor kana le male o le verification o fa maungi o kana. Ele subia kula e pa markaika. They will never. Because our constitution la wa yai le fa violate RPP e pule kula e pa. Nobody e sauli mongi or ka lea o le lapiki o le alo perea o le poko i e sau e ke mai ka aro e mele angarang ko inga e sau papai mai fa mai o si toi ina o matua e al matou fa alo te peno o a fa alo o a fa alo o le fa vai nga ele e ko ke le ko e pule se me e o ki aku le e pa e o ki fo filia ia kare nga anai e o tituila e pa i tofi lea e le mawhaina suia o le kala fa o le leo mai le saudi mongi ma o whainga o le mongi ai pisa le melia na pau ano le tala fa o le o le mātou hawa isto ina ua matua o le mātou hawa wawaiga koe but so far e le se mawhainga whaia Manga ia kako kalonga fole le wala ka kilo kalonga fa leanga le kalonga se fofo se ku ngai le wa wole ska ku ngai le o le fanga ngele aka kilo ngele le lim ka sanga kenge ku mau ale venga ale kusa le me ngale ngo es o le fie ka ku lai mai ka li seu same thing mela va kasi ku lai mai e tu ya o le mea lava kasi. Fōringa mai la o kāka ko kasi. Le ala inga whainga ia le tapipi. Ai, o ke ngofo kuwa pēr. Ka whio lai se ka mau a inga o Samoa, pēr nga whapēla e ku ka kaule kaimi o kuila epa. E lango e whainga malo, ma fisosoangi i le kele o mea fo i sa ngake sila fia, e whaile le i Samoa. Kele ke mi kele nga kalangor ka malo yang nga fai ai wole au nga ai mangai pe nga mai langa experience nga if so song il fai nga fa le lingo fa nga fa le ele ka ko fai nga malo okay agree le mga kule le atawa langa you know if you think about ile lua sulka usanga o pale mia ia tole epa telefono tanga telefo ita i sa ia fono fatasi sa mo mai sa tunu you know, o ko mai la nga le ngofa ko I kemi o fonkanga. You hear it now and then, but o kemi ese fo ia le mero I ko inga o le ko kusa. A foi le winga na le te fai tuai. Le atua ma anai, e ana o fai atu. E le ma fai nga kako, e le ma fai tato mana tuai na matara no ina ni ana mele le ina fai. Pe a fai wa ia tofu ma toi fa ona umana me na fai. Ka ko ke alua I me sa. Iwe, e kau ke alua I me sa o ile nga fa ngalo o mai le akua me le ia saulo inga o le uska. Ia, o le mele kau ka ko mangkua. Le ai fai ngo fi o ka ko mele li. A me o mai le ma fa ai a o nga ka ko le sa o ma le fai me sa. E fai ngo fia ia ngalia inga makia inga vai le mem kupu ya sau o ka se manga ia nga kupu isa la ele manga ia fo I kala o kaua sau lo la ko ia mara o filiskia meo a le mem kupu nga o ngali usi ka ia fiu ko e kangia ku ya Samuel e pipi ia ku e masaire pikol o fo Samuel fo me Samuel mai le ku fai ia sau fa penga umaro sai ro ingor malo mai ia ala le wingor ka o koe manga kua e isa la e lungi mea saulo ringi kai. O fisidi nga, o manga kua pea isa la e lungi mea saulo fai. E se mea. Nga o le history ala pipi I ele ngō saulo, ai le ai se city o fai wanga ia saulo. Ai e handu ku kongo isa la e ele city e called the city of David. Ai se a,
Le anga e manga kua e le kua mea nga whaia ka ngaka e uska. A e anu Israel, e ele malu malu e ka o le Temple of Solomon. Po o le a le leo si ka i o Solomon. Ai a whaia nga i ele nganga o le kua. E whaapinge whaamau. Le anga nga paua le o ka ngaka. Nga ia fausia inga le malu malu e ku ua ile akola au o le whianinga. Ua leva nga whaala inga, ua leva nga saukia, ua leva nga kimu ia le akola au nga maya ya musi. Ai o mai a kawika, mo o kawika ke whaua le whale, ku ua le akola au. Peka ia le i whaua kawika ng whaua e ronga kari o Solomonga. O le ale winga o la o whasoa le o whasoa. Le la ngā ko whafonga mai sa moa le la. No, I speak, o kere o wakua rungo so wika, I speak with authority mai le akua. O lo ke kala moa ko o la asu sāringa ma ko ni, and sometimes e kaunga directly a vengo le upu. Le ngā ko sila kunga, o le mea la ka ko vivi ia i kuila e pai nga mea le leinga whai. O le o koe le anga uma i le le fiaru esi. Nga o mea le anga me o ka ko vava ai kunga. O le ala mea la ka ko sanga manga kua i fuanga mea. Honest. Pe le fia mea ko o kere ia kia no o kere popole i ele nga mea. Ea. E le ma whainga ka ko koe fia manga kua e le a kua oe nga e usikai e le usikai. E ise ka mai koe fia iso ngā kari e koe whaasanga kaumai. E ngalo manga mea, le ala fo inga le whaku o ko umai ko ke kaulangia mai, mea sko inga nga whai, ua manu le umanga mea kuro. E ai masi ua whai ngō fie nga wha ngalo umanga mea. E ala ngā ua kua ai le kala oko lea. Le ngai oa ia sauro nga whiri fo i le kua e le whiri e sa kang. Ai ngā leo si kai roa. Sai roa ese le kua malo. O ye ingi mea o manga kua i pea. He se mea. Nga o ko ngar puspa ia le kau ke kala ngoa ia sau. Ai anu i sala e. Le ai ma se mea e lau i loa nga o ka vika e worship e i sala e. Ai sea. Le anga ore kama e ui i longa o langa e le a kua. Ai sa ia whaia le mea e fia e fo bai kala a kuspa ia. I found David, the son of Jesse, who is after my own heart. Pa wa leo ka ngaka kuspa ia o whaier kala lea kua. Lea kaua maanai, ngā ka havika. For I found David, the son of Jesse, who is after my own heart. Or ka ngaka ngake i loa le whaku o lea kua. So ngā lau le mani ko, paua ngā mea ngaki whaia. Awangi i whawhia i ka ngaka, awangi i whawhia i amangia. Whai le mea lei le whaku o lea kua. A whai. O ngā manguia leo Samoa, o me kango i o ngā lima e manguia, o me kukua i o ngā aao e manguia, o mea e sau ngoa i e kukupu. Aisea, leanga ngā ke whaia le mea lei le whaku o lea kua. He lalanga le kau ki kara ngoa i ngei mea, a ka ko vava ai ngei i. Yes, o se source makua i ka ua lava mwhako kua inga ngā opening mea kia umelea. E le mawhai o ngā voting ai whafokuila e pa, male leadership ale HRPP because il is swing on the constitution la waya. Wa uma constitution ko ile sa yenga ko ingo ko filauma. A ore ko ke unga ka manu. He holds the power. Enga o ya. So o la ua ku ana lo la HRPP sa we ka mo. Don't waste your time. Le anga lua me ke mo o le fa lu mai ngo o ka o le ro ko lua mala fa nga. Ke le fu ma upu makala. Ai ke le anga. E sa ala ukara. E re o se ka ngaka leanga. O ele la kousa au i ko ke kamo mo i pa elections ia. Don't even waste your time e ke ka mo e fuar HRPP. A e fia ka mo e aru ku malo a fai e ke aru i le fast. Pe kadia pe le kadia oe aru e ku kokas. Ya, ora ko e so ngai ku sa yor ka ku fa so e ku langa le atogo.